leta y'u Rwanda yaraye yongeye kuvugurura ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu bishya bigaragara mu ngamba zaraye zifashwe harimo kongera amasaha y'akazi no gufungura ingendo hagati y'intara n'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali. Habaye kandi ihinduka mu bagize leta. Inkuru irambuye Eric Bagiruwubusa. Mu gihe mu minsi yashize inama y'abaminisitiri yabaga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga hirindwa icyorezo COVID-19, iyo kuri uyu wa mbere yabaye abagize guverinoma bateraniye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kandi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Witegereje mu itangazo ry'ibyemezo byafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri biboneka ko nta bintu bishya byinshi byagaragayemo, ariko kandi n'ibyafashweho ibyemezo biboneka ko imbaga yari bikeneye. Duhereye ku masaha y'akazi, iyi nama yayongereye ku buryo umukwabo watangiraga saa 2 z'ijoro ku ngamba zivuyeho urajya utangira saa 3 z'ijoro, kandi ingendo z'umunsi zigatangira gusubukura saa 10 za mu gitondo. Kubirebana n'amasaha y'akazi, ibikorwa byose byemereye gukomeza, guverinoma yemeje ko bizajya bifunga saa 2 z'ijoro mu gihe byafungaga saa 12 z'umugoroba ku ngamba zivuyeho. Kubirebana n'ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu, zari zigiye kumara hafi amezi agera muri 3 zibujijwe, kuri inshuro ziremewe. Icyitonderwa kiri ku turere twa Bugesera two mu ntara y'Iburasirazuba, Nyanza na Gisagara two mu ntara y'Amajyepfo. Nta mpamvu zasobanuye mu itangazo ry'inama ya guverinoma ku mwihariko washyizwe kuri utu turere dutatu zibuza kujya no kutuvamo. Gusa guverinoma yemeje ko amabwiriza yihariye kuri utwo turere dutatu azatangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Uyu mwanzuro wo gufungura intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere uje mu gihe benshi bari bawunyotewe, kuko hakunze kumvikana binubira ko bazitiriwe mu ntara baratandukanijwe n'imiryango yabo kubera izi ngamba zishyirwaho. Imodoka zitwarira abantu hamwe mu buryo bwa rusange, ni ukuvuga za bisi, noneho zemereye gutwara abantu batarenze 75% by'umubare wabo zemereye gutwara, ubundi zatwaraga 30%. Abatwara za bisi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye udupfukamunwa. Guverinoma kandi mu nama yayo kuri uyu wa mbere yemeje ko inama zikorwa imbona nkubone zemewe. Yashyizeho 30% by'umubare ntarengwa wabitabiriye inama. Yanemeje ko abitabiriye inama bagomba kwipimisha icyorezo COVID-19 mu gihe umubare wabo urenze abantu 20. Izi ngamba zashyizweho guverinoma yemeje ko zizatangira kubahirizwa kuva kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, zikazongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru 2 hashingiwe ku isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Kuri uyu wa mbere kandi, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, biboneka ko Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu butegetsi abereye ku isonga. Uwari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yagizwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, asimbuye Professeur Anastase Shyaka kugeza ubu udafite undi mwanya mushya uzwi bamushyizemo. Uwari Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi kandi Madame Soraya Hakuziyaremye we yagizwe guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Kuri minisiteri yategekaga hashyizweho Madame Beata Habyarimana. Ni mu gihe kubategekaga intara hafi ya bose bahindutse uretse Madame Alice Kayitesi wagumye gutegeka intara y'Amajyepfo. General Emmanuel Gasana wahoze ategeka intara y'Amajyepfo nyuma y'igihe yongeye guhabwa gutegeka intara y'Iburasirazuba. Naho Madame Dansira Nyirarugero we yahawe gutegeka intara y'Amajyaruguru. Ni mu gihe Bwana François Habitegeko wari meya w'akarere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda nawe yahawe gutegeka intara y'Iburengerazuba, asimbuye Bwana Alphonse Munyantwari wari guverineri w'iyo ntara. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Nyuma yo kubagezaho bimwe mu bikubiye mu byemezo by'inama ya guverinoma ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ijwi ry'Amerika yashatse kumenya uko abaturage batandukanye bakiriye ingamba nshya zashyizweho. N'ibitekerezo mwakusanyirijwe na Eric Bagiruwubusa. Twabyishimiye rwose kuko twari tumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi. Twishimiye yuko bafunguye ingendo, ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri. Mwatangiye kuyafataho ya mbere? Ntabwo turatangira kuyafataho, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya. Duturutse mu Ruhango. Twabyishimiye cyane, byatunejeje ko twari tumaze igihe twicaye nyine tukaba dusubiye mu kazi. Tugomba kwitwara neza mu kazi, tukambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze. Twarabye cyane kuko ntacyo twakoze, nayo twari twarakoreye twarayariye.
yarashize rero dusubiye mu kazi urumva ko bidushimishije. Nabyakiriye neza kubera yuko ntabwo nari ndiho neza cyane, ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite, kampani zacu zari zifunze. Icya kabiri, ba nyir'amazu twari tubarimo amadeni, Imana idushoboje tuzagenda tubona buke buke ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni ya ba nyir'amazu n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza. Kuva ubuyobozi bwicaye bukavuga bati reka dufungure intara, natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi. Ikintu navuga cyashimishije ni uko bafunguye uturere ko twongera tugahahirana n'umujyi wa Kigali kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda. Rero ubu byadushimishije kuba intara zemewe guhahirana n'umujyi wa Kigali. Bafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya gusura ababyeyi, nanjye ikinjyanye mu ntara bahise bampamagara ko mubyara wanjye yapfuye. Ubwo rero kuba bafunguye ndishimye ko mbashije kubona uburyo bwo kujya kumushyingura. Ahari yaba batafunguye ntabwo nari kubona buryo kinjyanye. Nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu byo mu kwa 9 navuyeyo muri iguma mu rugo iherutse kubaho. Navuyeyo nyine maze iminsi 2 mvuye nabwo bahita bafunga intara. Ubwo rero ubu navuye nabwo gushyingura. Muri make njya nubwo njyanywe n'ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe mba nabonye buryo ki mbashyingura. Mu bihe ni byiza tugomba gushima Imana, ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona ajya kubashyingura. Byambabaza cyane bibaye nkaba ndi mu rugo nkabura buryo ki njya kubashyingura, ariko ndishimye kuba bafunguye ingendo n'ubwo mubyara wanjye yapfuye nkaba mbonye uburyo ki bwo kujya kumushyingura. Twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi, ariko atari cyane nyine, ariko nyine Nyagasani yadufunguriye nta kibazo dufite. Navuga ko mwahombye iki muri iki gihe cyose? Wese uba udahomba kumara amezi 2 n'iminsi 11 udakora, urumva bitaba ari hatari. Nyine Nyagasani yabikoze, ingamba twazimenye mu saa 6 z'ijoro. Numvishije meze neza nta nubwo nigeze nsinzira. Ni ibintu twakiriye neza kubera yuko urabona abantu twari tumaze iminsi dusa nk'aho intara zifunze. Urumva n'ubundi nkatwe tuba dufite bizinesi tuba dukora, iyo intara zidafunguye aba ari ibibazo kubona n'abakiriya biba bigoye cyane. Ariko ikintu dushimira cya mbere leta ni uko yabashije kuba yafungura intara. Ubu turizera neza yuko bizinesi wenda zigiye kurushaho kumera neza. Amasaha nawe ni ikintu twashimye cyane kubera ko amasaha ari mu bintu kuko abantu benshi birirwa bashakisha. Buri umuntu aya masaha bongereweho bishobora kuba wenda hari igihe cyose yajya akenera serivisi yajya ayibona bitewe n'amasaha runaka, akavuga ati naza kuyibona. Ikintu twasaba guverinoma ni uko nk'abantu twagiye duhura n'ibizazane by'ingaruka twagizeho na covid, ko wenda bagira ikintu badukorera kugira ngo natwe nka bizinesi zacu zagiye zigira ibihombo bakagira ikintu wenda badusayidira, bakaba baduha n'amafaranga kugira ngo turebe ko twabona ko twakongera kwisuganya. Washington, ijwi rya Amerika. Mu Burundi bamwe mu baturage bo mu kibaya cya Imbo no mu karere ka Kumoso baravuga ko ubushyuhe bwo muri iyi minsi bwarengeje igipimo. Mu kigo gishinzwe ihindagurika ry'ibirere barasobanura ko ubwo bushyuhe bwinshi buva ku miyaga ituruka mu nyanja y'Ubuhinde kandi ko butagabanuka. Inkuru ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana na uri Kigali mu Rwanda. Bamwe muri abo banyagihugu bibaza ico biriko biravako kandi iki gihe cyari c'imvura. Oya siko byahora, ahubwo tungitangaza yameze yarayimvura. Izuba rirakaze ko riraturira. Turasha umubiri wose, turasha asha tukagenda aho umuntu ahonyoye hagaturira. Ahubwo sinzi ko tugiye kubaho kweli. Asha kuzuba tubona nubwo bwa mbere tuyibonye kweli. Iri zuba n'ukuri rirakaze cyane, rirarusha n'izuba ryo muci kuko ubukeye bwaryo umuntu utamereye ku mutwe mw'ijoro nayo hageze yashibanyishe indugumbi haba nyinshi, abana utabogije ntibosinzira. Oya n'ukuri riratubabaza tukabura uko tugira, ahubwo nimuze murasaba Imana rugira byose twibuke. Nta n'akayaga ntake turabona naho twikinga, birababaje n'ukuri. Uko uravye muri uko kwezi kwa gatatu haba hariko hanagwa imvura y'irutavana ko mbere uburyo n'abantu taba no munzi, ariko uravye kuva mu kwezi kwa kabiri gushiku raba inko muci. Si abantu gusa bavuga ko babangamiwe n'ubwo bushuhe, eka ngo n'ibitegwa bitaragera gusoromwa nk'ibiharage biriko biruma nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika kuri telefone. Bamwe muri abo nabo mu kiyaya ca komine n'intara ya Rumonge
bavuga ko hamwe ibintu bibandanije uko bimeze bashobora guterwa na kigoyi mu gihe c'imbura. Mu kigo Ijebu kijejwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe mu Burundi baremeza ko ubushuhe bwarenze igipimo. Aho naho ni mu kiyaya ca Kumoso kigizwe n'intara za Rutana, Ruyigi, Karusi na Cankuzo, no mu kiyaya c'Imbo kigizwe n'intara za Makamba, Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru wa Ijebu mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri wa mbere yashikirije ko ubwo bushuhe buriko buturuka mu miyaga iva mu ibahari y'Abahinde. Mu ibahari Indiana haraje ico bita mu gifaransa cyclone, hari udusiklone twama tuvukaho. Utwo dusiklone rero iyo tuje duca tutuma haba ikintu bita basse pression. Muri iyo basse pression rero haca umuyaga wahora udufasha mu kuyungurura imishwarara y'izuba uca ugenda utumbera nyene aho hantu habaye iyo basse pression. Iyo cyclone ivutse imara iminsi mikeyi n'inkindwi zibiri, hanyuma izuba naho muri kino gihe abahinga babitubariye izuba riri hejuru, imishwarara yaryo izigororotse nyene ikubita ku mutwe w'umuntu cyangwa ikubita hasi itumbereye idakikamye. Hanyuma imishwarara y'izuba rero ku buryo ibuze umuyaga urayigabanura inguvu, nico gituma muca mwumva habaye ubushuhe bwinshi. Iyo mishwarara y'izuba irikira kubita hasi isi ica iguma imera nk'iyinywa, mugabo mu nyuma itangura kuyirekura ugaca ubushuhe buragusagirije hose. Ku bijanye n'imirima iri kwiruma, uwo mutegetsi wo mu kigo gishinzwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe arahumuriza ko vuba ikirere kizosubira kuba nkuko cahora. Imvura nayo icatumye isa n'igabanutse ni kubera utwo dusiklone twavutse mu ibahari Indiana. Utwo dusiklone rero twace dutuma imiyaga ihindura inzira, imvura turonka izanwa n'imiyaga ivuye muri iriya bahari ikimera nk'isubiye inyuma igenda muri Mozambique. Ariko rero turabona ko haraba ikintu mu gifaransa twokwita equilibre. Iyo siklone irikiragabanuka, imiyaga iratanguye guhindukira iza ku buryo muri ino ndwi dushobora kuronka imvura. Muri iki cigwa cacu cigendereza ry'ibirere ntidukunda kuvuga amasaha, turavuga ko imvura ishobora gutangura kugwa neza itariki 17 z'uku kwezi kwa Ntwarante. Nibaza ko rero izoca ibandanya nk'uko twari twayivuze igihe twashikiriza ingene impeshi izoba yifashe. Twari twavuze yuko hatogera itariki 15 bataratera. Nibaza rero kuko ubu turi mu minsi ya nyuma yuko botera. Ubwo bushuhe bushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'aba muri utwo turere twa Kumoso n'Imbo. Muganga François Ndikumwe nayo yanonoseye ivyo kuvura indwara zifatira ku guhema, avuga ko muri ico gihe abageramiwe n'ubushuhe bashobora gutakaza amazi mu mubiri bakanasinzikazwa n'indwara bagendana. Akabasaba kwitwaza amazi yo kunywa menshi ku munsi. Twashuba cyane niko natwe duta amazi abari mu mubiri wacu. Tumaze guta amazi menshi rero biraheza bigatuma umubiri udakora neza, nyaje umuntu ace yumva acika inkokora, ivyo bindi cyane cyane bigashira igihe umuntu abasanganye n'izindi ndwara bafise. Izo ndwara zica zibonerwaho rero kumusinzikaza gusumba uko vyari kuba. Ubwa mbere no kunywa amazi menshi ashoboka, no kuvuga urashobora gushikana kuva ku maritiro 3 gushika kuri 5 ku munsi, bivanye n'ukwene utugumbirwa n'ukwene amazi menshi. Birishobotse ko wikingira ubwo bushuhe ukabwikingira. Umuntu arashobora kubwikingira agiye munsi y'igiti igihe bishoboka, arashobora kubwikingira bivanye n'uburyo akoramwo, akaba ashoboye ko hakorera hashobora gufuta bakoresheje ubuhinga bwa none, canke bari mu miduga bari mu mabarabara ariko baragenda imiduga bashobora kwikanyisha bakayikanyisha. Igipimo c'ubushuhe mu kiyaya c'Imbo abahaba bahora bamenyereye cari nk'ikingana na dogere Celsius 27, ariko ubu igipimo c'ubushuhe kirenga 30 nk'uko vyemezwa n'ikigo Ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe.